pa kuvuka. Ramogi mago jodak masotik e county ma Bomet. Kawadhi nyime ni jopuonje mawuok Kimilili kod Mount Elgon oseo chenro mar ndiko jopuonj kaachiel kod chudo margi. Jopuonj gosiemo jatend Teacher Service Commission Nancy Masharia kagiwacho ni dewo mano dwach jood bura e chenro mag ndiko jopuonj. Gikwayo jaod bura ma Kimilili Didmas Baraza mondo oriw gi lwedo e neno ni jopuonj skunde sekondar mane ondiki e yor orak omi tich maber kendo jopuonje duto omedo sara. Jaod bura nosingo negi tero twak e od bura maneno ni wachgi mar osara kod ndiko jopuonj e tich oloso yo makare. Walimu wamekuwa hapa wameniomba maneno mengi zaidi, mpaka mwingine akasema ni kama yule Nancy Masharia yule CEO wa TSC ni kama ameweka sisi wabunge kwa mfuko. Ninyi mkiona mimi naweza toshea kwa mfuko ya mama kweli? So mimi nakubaliana na hao walimu, na mimi nataka nitachukua hiyo maneno, nitafute marafiki zangu wajumbe ili kuhakikisha kwamba wale walimu wote wa JSS ambao wameandikwa kwa contract waweke kwa permanent, na pia wale walimu wote ambao wameajiriwa Kenya hii tukuwe na a very clear term of service, ndio mwalimu yule ambaye anataka kupanda juu apande kulingana na masomo yake, kulingana na bidii yake, lakini isikuwe anapanda kulingana na nani ambaye anajua huko TSC. Mwalimu amechoka na tunaenda Januari darasani kama tumechoka, kwa sababu serikali na viongozi wetu wamewachia Nancy Masharia atupeleke left, right, center. Sasa tumechoka. Hawa walimu wamekuwa internship for the last 1 year. There is no internship that lasts more than 1 year. So we don't expect these teachers to renew another term. We want them to be confirmed by January so that they can have the morale to work and teach our children in school. Riwruok Police Reforms Working Group Kenya okwedo paro mane ochiw kod aput mar thicho commissioners oko mar apisi kagelero ni lipodno bende ne oko yango chandruok mag ketho ratich oganda, monj tiyo kod teko e yo ma en ataro mar chik, sand kaachiel kod nek mane omulo obila. Jokanyo